Borpung Sarthetimong LP School Araje Pini Arnianta Chelar Tektelang. Hiripi Ram Terang Arangalong Ta Kemesan Alang Longpo Ate Gravity Pine Water Supply Scheme Deputy Speaker Dr. Numal Mamin Arideng Pen Long E Sompontanglo. BJP East Karbi Anglong District Committee Ame for Roland Killing Napen PWD Board Chairman Long Sing Tok Biatom Pen Perangke Ame Kangni. Abirta Thanbang Sondro Sing Rongpi Aprangsi Biswanath Karbi Live Kelangwer Kaching Honorat Do Anafan Kardom Nang Pajireglo Kardom Tangna Pini Arsik Jitlapan Sodak Abirta Nonangton Pen Arjikta Borpung Sarthetimong LP School Araje Pini Arnianta Chelar Tektelang Neli PMSC Constituency ke Parlo Angkang Inglong GP Ahawaralong Kedo Sarthetimong LP School Ahem Arwe Kili Office Ahem Awe Ringwell Tangte Hemasar Nung Arwe Kili Headmaster James Kumar Inudwet Aphan Arpuketom Kepaklem Lokethan Apor Kachelong Par Pepen Pini Arnianta Lapuson Se Arnia Por Padam Bomlang Borpung Sarthetimong Arongalong Lo Kapacharli Ahem Kikim Ketchengke Kedamtang Ningkan Parukre Sirkebra Trogner Kepra Hinia Ningkan Pen Pining Ningkan Surihinira Enkoira Ketom Anke Ningkan Plikebra Isian Arta Plengtanglo Bonta Ning Duk Alamabang Ke Lapuhenlo Karbi Anglong Autonomous Council Kachari Kethe Kiding Mate Non Kachari Bam Bharatiya Janata Party Asarkar Atung Kai Keta Meitheyelong Kaningjeber Alam Quality Education Lapen Peace Development Atomon Chetang Bom Lopu Ningjeber Alam Lo Bonta Inglong Arlo Kedo Arat Kahelo Thoyan Ador Keso Private School Along An Padun Imowe Atumke Labang Soa School Along Si Methang Asomaratumaphan Mo Bang Asomaratumason Lo Kacharli Thekdulote Vorengawar Sai Longdun Thekji Mene Lapen Arleng Kethe Nangman Pidun Thekji Mene Pu Api Apuatum Aning Arlo Ning Theklong Pen Kelong An Pen Kethek An Pen Lapen Jongdat Chot Pen Lo Pacharli Dunji Aphan Chetoy Dun Tilo Labang Soa School Somaratum Kadagwe Bang Engkora Bang Trok Do Pusi Birta Ribdun Long Bonta Labang Soa School Along Midday Meal Ta Awe Osomar Uniform Ta Long Nelang Lasonsi Labang Soa School Thanbang Inudwet Ajoine Lokethana Por Jumheklo Ate La Inuvet Aphansi Arpuketom Panghorsi Headmaster Asai CRC Asai Lapen BLO Asai La Son Thom Asai Inuvet Ke Klempon Nang Ajoine Kethana Por Chelong Par Pedatlo Pusi Perangke Athengno Thanbang Penang Jithandon Choki hola pen hadak an kedam kebang atowar kaheno akisung mobile network kawe akisung lahei akisung kedoko kajoinesi lo kethan apor katikuk nang kok lo puta chathan lan chata kalisi labang soa school ke vote loke jaga hut mate vote polling center lo bonta a hema sarnung awe mate arwe kili office a hema awe JJM scheme pen ki kempi ringwell patang pi pen nang an akisung phonang kok lo pusi ningduk pen pherangke thengno than banga hin pen nang jithandon नाम क्या है सर? मोर नाम श्री जेम्स कुमार। जेम्स कुमार। स्कूल नाम क्या है आपने? स्कूलर नाम तो बोलबा सार्टिफिकेट एलपी स्कूल। तातो केनेगा অসুবিধা বিলাক তো? অসুবিধা কিছুমান আছে ৰাস্তাৰ অসুবিধা আছে। যেহেতু ইয়াৰ পৰা বগিজানৰ পৰা 36-40 কিলোমিটাৰ তেনেকুৱা হৈ যায়। আৰু ৰাস্তা বহুত বেয়া আছে ৰাস্তাৰ মানে আমাৰ অহা যোৱাত দিগদাৰ হয় আৰু বাৰিষাটো মানে বহুতেই কষ্ট হয় বাৰিষাত যোৱাটো আপুনি তাতে থাকে নে ঘৰ পৰা গৈ থাকে মই তাতে থাকো গলে তাত থাকি যাওঁ আৰু ক্লাছ কৰো আৰু যেতিয়া মোৰ CRCC কাম থাকে আৰু BLO তো মই এংগেজ হৈ আছো আৰু যেতিয়া BLO কাম থাকে আৰু CRCC কাম থাকে তেতিয়া মই তাত আহি যাওঁ আৰু এখিনি কাম কৰো আপুনি কেতিয়া পৰা তাত টিচিং টু কাম কৰিছে আপুনি টিচিং টু 2019 ৰ পৰা তাত কৰি আছো ল'ৰা ছোৱালী কেইজন থাকে তাত ল'ৰা ছোৱালী 22 জন আছে 22 জন LP স্কুল ন LP স্কুল আৰু কি কাউন্সিল পৰা যেটো ইউনিফৰ্ম বিলাক পাইছে নে ইউনিফৰ্মটো পাইছো আৰু কিবা কিতাপটো পাইছো আৰু যেটো ঘৰ মিড ডে মিলটো পাইছে না মিড ডে মিলটো এপ্লাই কৰা হৈ আছে কিন্তু এতিয়ালৈকে দিয়া নাই আৰু কিবা তাত মানুহবিলাকটো লোকেল মানুহবিলাক কোৱা মতেতো আপোনাৰটো সদায় নাহে এনেকা কৈছে এইটো হসানে কি আছিল কথাটো সদায় নাহে মানে মই হেতু অলপ আগত কৈ গলো আপোনালোকক যেহেতু
মই CRCC আৰু BLত এংগেজ হৈ আছোঁ আৰু এই CRCC আৰু BL কাম কৰিবৰ কাৰণে মই বাহিৰত আহিব লগা হয় আৰু তাত যেহেতু নেটৱৰ্ক নাই সেইটো কাৰণে তাত সেইখিনি কাম কৰিবলৈ অসুবিধা হয় তো সেইটো কাৰণে মই ঘৰত আহি যাওঁ আৰু সেইখিনি কাম শেষ হোৱাৰ লগে লগে মই আকৌ গুচি যাওঁ ক্লাছলৈ আৰু তাতে কিবা এছিষ্টেণ্ট নাই নেকি এছিষ্টেণ্ট এজন আছিলে অভিজিত বৈদ্য বুলি আৰু সেইজনক ট্ৰান্সফাৰ দিলে বৰ্তমান পাঞ্চন ক্লাষ্টাৰত দিছে কিমান দিন থাকিছে এছিষ্টেণ্টটো তাতে এছিষ্টেণ্টজন 1 বছৰো থকা নাই তাত এইটো 8 মাহ 9 মাহ হ'ব তাত থকাটো আপ ডাউন কৰে নে তাতে থাকে আগতে তেওঁ থকা সময়ত তো গৈছিলে ক্লাছলৈ গৈছিলে ক্লাছ কৰিছিলে ধুনীয়াকৈ আৰু যিটো আপোনাৰ স্কুলতে যিটো RIDF পৰা স্কিম দিয়াটো এতিয়ালৈকে ইনকমপ্লিট কৰাটো কি ক'ব আপুনি RIDFৰ তেনেকুৱা স্কিম একো দিয়া নাই অনলি হেৰি আছিলে ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন আছিলে আৰু ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যনত তাততো কাৰেণ্ট নাই সেইটো কাৰণে চ'লাৰ দিছে আৰু চ'লাৰটো ফিটিং কৰাৰ ফলত LP স্কুলৰ লংকে টিচাৰ বাংমা বাংবি নলা টিচাৰ পানি বেছি কমিটি nang do he bang amat ke direct exam pipo polo amat aku ne tumpu thulo dan da thamba class nang do thapu Pini si bai mande hi bai pusina puka টিচাৰ ala jem kumal he Pini ke morbar lo ba morbar tat humbar pata tumi bai pu bang bile jem kumar barong na lan dak pilo kulwar bugyan he tehla visit ke visit ke abelo dak transfer lo annual di annual le ke annual ta la so jem kumar ke BLO aku CRC poya le ala mangke he na to chini teng wala bang so school hemalong anti ne midimbil la pen kapre ke pi pon uniform bang ke pi sidhala midimil bang avela manela so school ke kene non hetsia ko kereng thulang mati aprang hala lo kitimu methan ho bang ke retired lo la so retired amaren ke pastor na pipedel le amaren ke non la jem kumar phanang toilo nikan plilo sitame office bang klembom lo pule he sitame MDM bang no manang chonchela pusina tha tela da school long ni tu la JJM scheme pen kijun lang apu thak ke comment tu nikan music le ma la ke tuning si claim 2022 koma lo contractor ke hala rensing rong phar pa hai singrong pha dang ni tuma BLO lo sari te mung polling lo BLO lo ke tang the dang na ke ko sono nang tung ching kilong kaching kilong bang ke mane ne nang thon po ya le hai hala hem ta pe ne ya ateng ki pe ne hai tanang thon thela ke kim nangan ke tang ong su pedang adime ke tang su ong lo son jam skim ben hai tamela bang so putha kana to ke pisi apresal people la contractor kan mane la Sodak aprang ke nili phun chikuri boy hai aleng pe na ma Sodak ba ni ta phun en ho ko be ma phun ching kilong le ta muni bang ke dipu hi do hai phun kuri de bang sita me phun kuri long le Sodak nili bang sim ave phun ave ma samri tela bang da sarthi timu LP school long ke usumar bang on bang doji na tung chini teng bang kora truck ni do bon kora truck de da ke ne ke polling center na tumla nili polling center na tumna booking ri te nang le tuma hin pen ke nang li rong sar godi rong sar hin pen rat pen ke koson la bang so school pareng ji phan nang tuma kama tha ke ni tuma kama tha bang ke la pulo hai mane non school hemta be pin lo yo ting ka rak lo nata non la iniwer grana posi hala alu plota bunai buli bola akola aberenda long ating ta di buli bola le chule election roi tar ri gi soli da police army jom sik sak soli lo Karbi Anglong Chokki Holap and Anil Samsung for report Biswanath Karbi Live Tangde Pini adun to Abirta non puthorang ton pen langitha HDP Ram Terang Arong Along Ta Kemesan Alang Longpo Athe Gravity Pine Water Supply Scheme Deputy Speaker Dr. Numal Momin Arideng Pen Long E Sompantanglo Lakhain ko Raisi Borjan constituency ke parlo HDP pen ka hello kilometer ke thom pli an bagdo Ram Terang Arong Kamsing Teron Arong Burasorong Phar Arong Jensing Teron Arong Khoyasing Teron Arong La Rong Pho Aradatoma Phan Panongsi Kedam tang There Chikloni Phai Krener ke parni ada por Phai Kreisira Minithom ke papor marlom Deputy Speaker Dr. Numal Momin Anparta MLA Lakhakre Troxi Bokazan ST LSC Ahin Pensi Long is Sompantanglo
Lapen Kacharabdun Mongol Singh Timung PACEM Karbi Anglong Autonomous Council Karbi Anglong Deputy Commissioner Madhumita Bhagawati Lasonsi Labangso Arani Foundation Stone Mate Long A Dr. Numol Momin Arideng Pen Hon Air Sitami Ingtiponlo Labangsa Mayalong Madhumita Bhagawati Mate Karbi Anglong Deputy Commissioner Ahin Pensi May Chariponlo Lapen Executive Engineer Ahin Pensi Side Do An Ke Klemasai Amo An Lapen Cheklo Jonner Kep Pensi Patangpon Popusi Bangsa Maylong Lamchak Pitekang Bangsa Melong Aluhiaman Penkachetong Dun Lake Deputy Speaker Dr. Numol Momin Karbi Anglong Deputy Commissioner Madhumita Bhagawati Mongol Singh Timung PACEM Karbi Anglong Autonomous Council EM Surja Rongphar Health and Family Welfare in Charge Karbi Anglong Autonomous Council BDC Chairman Sunaram Singnar Lapen BJP Omen Wing a Chairman Lapen Sorkari Gambra Lapen Rong Pho Arong Asaratum Chetong Dunsi Mesen Pen Bangsa Me Pachun Pondo Lasonsi Rong Pho Araratum Sitame Kijun Alang Mesen Pen Junlong Popo Ningka Chethe Pen Karbi Anglong Autonomous Council Mate MLA DC EM BDC Atum Do Anapan Kachurolam Thesitame Pi Pajerpon আমি অকেহাই গাঁৱত আছোঁ আৰু ইয়াতে 4টা ভিলেজ 5খন ভিলেজ সামৰি লৈ 1,66,00,000 টকাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট মিনাৰেল ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰা যেটো ফাণ্ড হেতু লৈ পেলাই আমি কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এইটো 100 দিনৰ ভিতৰত এই প্ৰজেক্টটো শেষ হ'ব আৰু 1200 মানুহ এটা 256 ফ্যামিলি সামৰি লৈ খোৱা পানী বিশুদ্ধ খোৱা পানী আমি ইয়াৰ পৰা যোগান ধৰিব পাৰিম অলপ ওপৰতে 1.5 কিলোমিটাৰ ওপৰত সোৰ্সটো আছে সো তাৰ পৰা আমি ইয়াত টেপ কৰি পেলে পানীটো আৰু ইয়াতে ট্ৰিটমেন্ট কৰি ইয়াৰ পৰা অনলি গ্ৰেভিটি এক কাৰেণ্টৰ ইয়াত সিস্টেমে নাই গ্ৰেভিটিৰ যেটো সিস্টেমত যাব মানে কাৰেণ্টৰ বহুত পইচা আমাৰ বাচিব আৰু পাহাৰীয়া অঞ্চলবিলাক এই টেকনিক বিলাক ললে মই ভাবো আমাৰ বহুত কম খৰচত এনেকা ভাল ভাল পানী যোগান আঁচনি ধৰক হেবিলাক আমাৰ হৈ যাব ইয়াৰ আগতে আপোনালোকে দেখিছে যে দিলাই হৰিজান ৰোডৰ পৰা সুখানজান যেটো ৰাস্তা আমাৰ বাবা থানৰ লগে গৈছে ৰাস্তাটো এটো আমি ফাউণ্ডেশ্যন লে কৰিলো এটো সিগনেচাৰ প্ৰজেক্ট এমএলএ সিগনেচাৰ প্ৰজেক্ট মুখ্যমন্ত্ৰী নতুন পথ পকীকৰণ আঁচনিৰ আণ্ডাৰত দিছে আৰু এটো 11 কোটি টকা প্ৰজেক্ট ইয়াৰ এটা অংশ আমাৰ নিলিপটো আছে গতিকে এই ৰাস্তাটো আমাৰ এটা ফাউণ্ডেশ্যন লে কৰি কাম আৰম্ভ হ'ল ওয়াৰ্ক অৰ্ডাৰ দিলে Karbi Anglong Borjan Pen Amar Singh Bay Report Biswanath Karbi Live Tangde Pini Adun to Abirta non puthorang ton pen langitha BJP East Karbi Anglong District Committee ame pu Roland killing na pen PWD Board Chairman Long Sing Tok bia tom pen pherang ke ame kangni Feria Chikloni Pai Kre Sirkep Arni Ada por Pai Kre Hini Apor Malom Dipu Mile Pli Atal Bihari Bajpai Bhavan along BJP East Karbi Anglong District Committee ame pu Roland killing na pen PWD Board Chairman Long Sing Tok bia tom pen non malom social media along Abirta kapacitak along kachethang flup towar krom pli Alam kilapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hang aphan akoi kipia puthak pherang ke ame ingni ponsi lamklar kipipon Kedam tangarni Guwahati along Mahajan Kro pherang ke athengno kaningje lapen Mohan Rong P dipholang pherang ke ame along kaningje pon Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hang lapen EM Amar Singh Tiso Land and Revenue in Charge alang tumaphan towar krong pli along Tangka kecho kapanglim alam ki aputhak se pherangke ame ingni nangkok lo puathe ahok pet pata ke do atum along le anam ke KPFC ke onglo sitame laswang bong long le atala latum che jok dun chok ajok sin nona bangke tangka long le lang pu hei hui amen pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hang lapen EM atuma phan irrigation abangke latum si keban lo pulapen konane forest along le department along le Komane abang pubang piatum amen cethap dun lapsi tangka oi laplo pusi ki pusita labang ke chokche department along le apor department along si le pusi bangso pherang ke ame along pen raratuma phan kapamang hu ke chokche pusi jongpon lapen labangso forlen atawar krong pli aputhak kala puisia department thik pivetdo lasi komatne along le ahempu vekatum jongsi tangka kelong le kasik sak do plotangte kaiketa Karbi Anglong Autonomous Council lapen BJP atum doan cherap dunji pusi pachinipon lapen Portland section
hini ke thom pli phot throk si anke tangka nangkele si ke onglo lapen kipitang si ke onglo lasi kipitang abang ke phan pharoi sia longpen phan pho phan kep an baksi dochotlo pusi pachini pontu lapen Bharatiya Janata Party ahin pen ke komatne aphan ke pathiji ke panep damji lapuson hei hui ke neli meipu dobom ahut pin khat long le lapen aprang prang atum alongta lason ke arjulong lelang pusi pachini pot lasi lason alam ki kewana bang ke chok che pusi jongdam lapen komatne ke chok che do plotangte police atuma phan thanoi lapen Bharatiya Janata Party atuma phan ta parjulote lason amonita phan ke chakche lapen condemn lopu lapen lapu PWD chairman pen kaningje ponke la inut banghini RTI ke claim bom atum ke right to information kali right to income puason si mandetlo lapen silveta arlong rupat forest area alongta aprang ningkan pharokre sir kebra troxy kebra EC ahut ke survey Assam Gazette alongta forest reserve pusi chedon sarpen declare atlo pusi alo alongta me tokdaklo lapen forlen atangka koror pharok phol apen koror pharok throk pu ningje tap waret ahok peta bangke pharok plira throk sir kebra pho koror wet pusi bangso pherangke athengno lamklar pipon lapen mohan rong pi kaningje Karbi Anglong Autonomous Council CEM batai ke thomlo kapati ji aphan kabor ipu lasi non arni si nini angbong jongsip paklar dakpen paklang thekte jong thekte plotangte mohan rong pi aphan defamation akes pinang kok popusi bangso pherangke ame long pen ningje pot ini alam pensi press conference nilitum dak bil hai isi lama bangke la krong pli toar la bangso alam along la so alam kia joine pen ke damtang Guwahati long ta mahajon kro pen danglok ta pen thu atumia bangke mohon rong pi alang lihin pensi press meet alang litum bilo lasi la bangso alam kia bangke ilitum Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tudram Ronghang lapen revenue in charge Omor Singh Tiso alang litum phansi labangso alam kia bangsi alam kia bangke alang litum si kadu kawia bangke kechok je alang litum phansi alam kia bangke kebok sitamia hok pet alam the bangel hano don mari etum Pini mohat ilituma state along ST Morcha as secretary ta ningjelo si labang solama bangke Pini arniana bangke longle hem pu binom ahok pet apota ki choglip abang pu tumphana ana bangke Pini ke tangka ki pisi onglo la penthua bangke inut banghini angbong long kachi yogdun pen la penthu inut banghini atum longle along মানে ঠেংপি এডুনলো ফিশারি সেমার দুনলো হেম চিকিম দুনলো লাকে জিরাত পসিপুলো ওলা সলং ইনুত বাহিনী এটুম আদালা লাতুম লুদুন চকা জয়নেসি পিনিয়া বাংকে পয়সা লং লেলাং টাঙ্কা লং লেলাং পমেন পেন্সি ইলতো মা সিএম এটুম ফান লাপেন রেভিনিউ ইয়ে মমর সিং টিসো ফান ইলিগেশন বাংকে ওয়ানিকলো লালুইসি লাপেন হিনিয়া বাংকে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট along le irrigation department kene soil along le along komane individual atum amen chitha pensi tangka bangke ulai la possible sitamia hok peda bangke laheke department along le pot department along le an bangke lake individual pen long le la bangke department along le po lake department long si la so tangka nge bangko la si la solam thia bangke nang tum clear si me komane abang pu tum lahe alam ki gewan pen itu marada tum phan pamang hujia bangke la bangke chok chidaji la penthua bangke nang tumang no la son pini do pulu tangte la bangke pinianian inut bhai kelong le dolang pulu tangte Karbi Anglong long competent authority of land acquisition pu kalab laso ki palang non log of for land a homoisa an alam an kilang dunia phan isi a department acquisition pu kalab laso ki palang non log of for land a homoisa an alam an kilang dunia phan isi a department thik de dolo also department along pini nang litum kichok chiki theklong do bahora dak nang litum angno alam ge bando purutangte rada tum hansitame pachini lo dak la so a department pen nangrap dunia phana bangke
anytime ta ready la pen nili tum hin pen sitame council phan sitame a hok pet along hem putum phan pinangji po bangke nili tum hin pen sitame putum thupo jongsi dolang polutante la pen thua bangke non an ke thek long bangke section pan section section 4 section 3 section 4 section 5 section 6 7 an ta song bong pen bangke kipitang si ong lo tangka nangali si ong lo la pen kipitang si ong lo non kipipe bangke se 5 to 10% bak si do cholo si non ana bangke inut bahani etum si alam ki kipi do cho si baki etum ke non an ke thek long bangke la song ni tum thek long le la pen thua bangke la pen isi alama bangke isi alam ki wanthulo je BJP Bharatiya Janata Party hi ne pensi komania phan ki pane damji to komani phan ke ther to komania phan apran endeji to ko lasono bangke party hi ne pena bangke nili to majak phana pin khat ke la pen thua bangke nili non do bom hosita me nili ta pin khat long le la pen nili prang sira me dhon singh dor teron dolo president pala so ahusita me nili to arju do long le la so prang sira me roton teron dolo pala so ta me lason thegelong le longki phangcho da thegelong le la orun tirang hota lason ta nitum thegelong le la si la salam ki ke bana bangke la bangke chok che pusi puji la pen la salam ki jongsi alangli phan komani si ke to alangli komani phan chini lor polutangte la bangke district authority do police authority do pachini non la pen nilitum phanta pachini non la sona bang pu phan ke nilitum penta la bangke chakche la sona bang pu dum phan ke nilitum hin pena bangke condemn la sona aghotona bala sona lam do Karbi Anglong Dipupen Pradip Rangpha report Biswanath Karbi Live